Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije mwese abateze amatwi ijambo ry'Imana mu kiganiro SAVEUR divine. Aho muherereye hose ndabifurije amahoro y'Imana Data wa twese turongera muri Kristo Yesu aganza imitima yanyu. Ndabifurije kuroranirwa kandi ubuntu bw'Imana bubandanye kubatwikira mu izina rya Yesu. Ndashimiye Imana inteye iteka mbane namwe kuri uno munsi mu ntumbero yo gusangira no kwibukiranya ijambo ry'Imana. Dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo w'9 tugeze ku murongo w'10. Haravuga ngo twe amajambo ivy'ihanga ryera, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu mwashiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakora mu mwiza ikabashira mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe, Imana ishimwe. Twongere ko n'iri jambo dusanga mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 12 dusome ku murongo wa 14. Haravuga ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose no kwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Imana idufashe. Tumaze iminsi dusangira amajambo ajanye na Pasika, kuko twari mu bihe turiko turibuka umunsi mukuru wa Pasika. Umunsi mukuru wama mu mitima y'abizera, kuko gucungurwa kwacu tukwibuka iminsi yose. Ariko nk'uko iminsi mikuru y'uhoraho ikomeye yarindwi yakurikirana, havuye Pasika haza Pentecote. Turiko turegereza rero Pentecote, imbere yuko tuyinjiramwo neza ngo tuganire ibya mpwemu yera, isezerano Imana yaduhereye muri Kristo Yesu bishika. Tumaze icumweru turiko turibukiranya cyangwa tuganira kuri no jambo rivuga ngo twahamagariwe kwezwa. N'iryo jambo tumaze imisi turiko turaganira, dusozereye kuri uno munsi wa gatanu. Imana ishimwe. Tumaze gusoma aya majambo umukozi w'Imana Petero yandikira ishengero ry'Imana. Aravuga ngo mweho abakijijwe, mwebwe abavutse ubwa kabiri, mwebwe abihanye ibyaha, mwebwe mwakiwe n'umuco mukawakira, mukumva ijwi ribahamagara mukaryitaba, mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe. Imana ishimwe. Ngo mwakoranijwe kuba abami n'abaherezi. Ibintu byiza cyane. Ngo muri ihanga ryera. Naho nashaka guhagarara muri aya majambo twasomye muri Petero wa mbere igice cya 2. Twaratoranijwe, twagizwe abami n'abaherezi, kandi ngo turi ihanga ryera. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo turi ubwoko
bwera bwejejwe. Haleluya. Umukozi w'Imana yerekana ngo iyo umuntu yumvise ijwi, akumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, akumva ijwi ry'usemerera biciye mu kanwa k'abavuga butumwa, Mpwemu Yera w'Imana agasemerera ngo yewe wa munyabyaha, hindukira ureke ingeso zawe mbi, uhindukirira umwami Yesu kugira ngo uhunge urupfu, uhabwe ubugingo budashira. Umuntu akumva iryo jwi kandi akaryumvira, maze agaca bugufi akavuga ati Mana narakosheje, Mana nabaye umunyabyaha, ndihanye mbabarira. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo uyo muntu ahinduka icyaremwe gisha, kuko ibya kera byose biba bikuweho, byose biba bihindutse bishasha. Abavutse ubwa kabiri yinjizwa ku bwa rino jambo tumaze gusoma mu bwoko bwatoranijwe n'Imana. Haleluya. Yinjira mu muryango w'abami n'abaherezi, ahinduka ihanga ryera. Amen. Ukwera duhabwa na kamere y'Imana, kuko tuba twinjiye mu muryango w'Imana, ntitube tukitwa ukundi bene Adamu, ariko tukitwa bene Mana. Imana ishimwe. Icyo gihe ukwera kw'Imana bivuye muri kamere yayo yo kwera kuba ku muntu wese yihanye akareka ibyaha. Imana ishimwe. Bisigura ngo umuntu wese yari hose yihanye, yakijijwe, yavutse ubwa kabiri, uyo muntu ari mu ihanga ryera ryatoranijwe n'Imana, kugira ngo dukwize ishimwe ryaduhamagaye. Bene data, turi ihanga ryera ry'Imana. None ibi birahagije, mbega birakwiye kugira ngo bidufashe kwitegurira Kristo Yesu niyagaruka gutora iri hanga ryera? Uyu mwanditsi mu Baheburayo atwereka igikwiye, igikurikira. Umwanditsi mu Baheburayo atwereka ngo naho muri hanga ryera, nibyo koko mwarahesheje ukwera na kamere y'Imana yo kwera, ariko mukiri mu isi, Yesu Kristo ataragaruka, mugwana intambara, kandi iyo ntambara mugwana na Satani, abadayimoni, mugwana n'ibyaha n'imhemu mbi. Izo ntambara mugwana nizibasubiza mu ntege nke z'ibyaha, zigatuma rimwe na rimwe mutsindwa, rimwe na rimwe musubira mu ntege nke, rimwe na rimwe mwongera mugakosa imbere y'Imana, mukaboneka mudatunganye imbere y'Imana. Uyu mwanditsi mu Baheburayo aravuga ngo mukurikire, murondere kubana amahoro, kugiranira amahoro n'abantu bose, ngo ariko munarondere no kwezwa. Ibi bivuze ngo kwezwa uku kwa kabiri ni ukwezwa kwa buri munsi, ni ukwezwa kwa buri saha, buri munota, buri segonde. Uku kwezwa Imana kudushishikariza kubera izi ntambara twamamwo, ntambara za kamere y'umubiri, intambara tunigana n'ibyaha. Niko umuririmbyi yavuze, aravuga ngo njyewe ndi umukristo, ndi mu ntambara nigana n'ibyaha. Bene data, ntiturashikaho Satani atarasa imyami. Ikidutabara nuko hariho amaraso Kristo Yesu yaviriye Golgota ku musaraba. Ayo maraso abereyeho kugira ngo atweze buri saha, buri munsi, buri segonde. Iyo kwa kundi Pawulo yavuga ngo nifuza gukora ibyiza, ariko ibibi binyikubita imbere. Bene data bakundwa mu mwami Imana, ntiturashikaho Satani atarasa imyami. Igihe cyose tuzomara mu isi Yesu Kristo ataragaruka, tuzokwama tugwana n'ibyaha na kamere n'umubiri, tuzokwama tunigana n'imhemu mbi n'abadayimoni,
kandi igihe cyose Kristo Yesu atazoba aragaruka, ntibizobura yuko abo mu ihanga ryera bazoboneka ku mugayo n'agasembwa imbere y'Imana. Ariko Imana ishimwe, amakuru meza nuko naho twogambira, naho muri twebwe twogira inyota yo gukora ibyiza, ikibi tutateguye kikaza kikatwikubita imbere cyangwa kikatwitura ko hariho amaraso ya Kristo Yesu abereyeho kugira ngo atweze. Bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, uyu munsi wumvise iri jambo, naho wosubira inyuma, naho wocika intege, humura, garuka. Waratoranijwe, uri mu ihanga ryera. Satani ntakubeshe ngo byose byaraheze. Hariho amaraso akeza yitunganya, hariho amaraso akidutunganya buri munsi, buri saha. Ayo maraso niyo atwambika umwambaro wera Kristo yipfuza ko azosanga twambaye umunsi azoba agarutse kuza kudutwara. Imana ishimwe. Iri jambo nirigukomeze wewe wateye intambwe yo kuvuka bwa kabiri, ariko ukaba wararashwe na Satani. Canke wewe ushobora kuvuga ngo byaraheze, ntibigikunda, Imana ntikinyemera. Ayo majwi wumva nayo umugwanizi nayaguca intege, kuko amaraso ya Kristo Yesu akitweza. Dukurikire kwezwa buri munsi, buri saha, buri segonde, kuko utejejwe atazobona umwami Imana. Imana idufashe cyane. Iri jambo rikomeza abizera, iri jambo ritume dushishikara tugira umwete ukurondera kugororoka no kwezwa imbere y'Imana, kugira ngo kuri wa munsi tubone umwami Imana. Birashoboka ko utarizera Kristo Yesu. Imana ikugirire neza. Wumva ijwi ry'Imana, akira Kristo umwami n'umukiza, akira agakiza, wijire mu ihanga ryera, ubabarigwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.